Menya Dr. Michael Kujichematin from C4C Liver Specialist Hospital. I don't pay so. Everybody Adom and Kwam ding. I will be barbeche and come with Miss Roti and ye. Namoy in a yomu livers no who buying in Finke Kawa na amoding. And now a Japan quasso. Hima medase. Yamen koso en shiraw. Medase. I saw the mirror in fear na pray. Remuntum. Yeda mwase. Medase. Papa. Na dwuma mboko de. Nyame adaroma. Adaroma. Liverton. Yo nana pe de ntia ema eye ahwefo yi na se uhu yenwa ha na eye brebo no ho dewuro na yeguso ebo. Na the only thing motivated me and anapebia ye juade bia no meka say me to anamo abaha no dance a ekoso na ende ye hwe ye esichire a ebro ewo ye mojemu ye beka say high glucose ana say ye beka say esichire yare akwakoye bibia first na ye free say mpenifo nko na say mpenifo ena enya esichire yare ba mama papa branch ababa wasisi a esichire yare enim penin enim akola enim ohieni enim sikeni one school of thought ana theory so etrese nanka esikafo yare isan say it is more on kwanya ye faso edidi ni nuane a yedie ahodo na eduane bia ye bedi no yenkai hu se brebo no play vital role unze nuane ye di bia no convert it into certain nutrients na afedie adani moja ewo ye nipadua ni mu na saa moja no brebo no na ye na sedie se ebe sone saa moja no so na mama se eduane a wo bedi bia no wo didi wonom okoba na wo ye bibia no o brebo no play that major role say ebe regulate kwanya we sichire no ase ubenya honden ewo moja ni mu na ene ye ka say stress a ye nkola BC they are under stress wanna or more prepare for any forms of exam they are under stress yen wasifo they are under stress na obi biara of stress mo no trigger ni ye frɛ no unse ye frɛ hormones bi ye beka say cortisol hormone any more of adrenaline na sa hormones mienu hormones bia affect brebo no function ye ema cause high glucose ewo ye moja ni mu enti nipadua ni de moja na mu no ehia honden dada ese se ye ka se esichire ehia ema moja no ese eni moja no enam ese ema ye ahonden a ye hia na etumi ede apagya yenye na niam etumi akoso umoja from utiko se wona se oba ubenya atenka se bema ubenya atenka se ntina bebre no so se diabetic ana atenka no so ateko ana se obo okrampo diabetic na so bema ne bema no kra no ntumi nye de be ntumi mpagya biom esanse ahone a ewo moja ni mu no aba fom enunti na ye bodero se for so many years and any man so ye hwehwe esichire yare edro ye hwehwe esichire yare edro ye hwehwe esichire yare edro some have also become insulin dependent say every time bia just say wa insulin every time bia why you so much dependent for so many years and no entina C4C liver specialist hospital ya sabiano for 10 years of research say Mama, papa, branta babawa, se oda yarebia edrobia so for any form of condition. Na se one share wo brebo na chere se one fe edro no kra na nka enye. Edrobia obefe bia so no brebo na convert and say we call it metabolism. Eno na eboa ema edro na obefa no etumi ede ayaresa ede brain ni peduano eni se wo brebo na tochima ana se wo brebo no ni ahonden a
say any that is over 99%. Na say obrebo no strength no e wo lower no matter them fa ho ni bibia obeye inra obefa wasase so ahonden a say wunya no maame abrante papa ababawa abrante untumi nya saa ahonden no enu nti na wohia C4C liver tonic syrup no na we syrup bi a ya sheda to yemboase over 6 different natural ingredients ewo oman India yede abubomu yede aye saa tonic a se wonyare a at least once a wudidi ohome okoba ne ade na opese obua na obrebo no ahonden etumi stabilize ye adwuma sse ya at least busumbia na ese onfa liver tonic bida in starting there at least 2 there sse wofa na busumbia no na wa budget say for the whole month once there sse utumi fa but say for specific treatment and our person liver no etume ehye brebo no kena na etumi nya na ho on dey say here you will need no less than 3 bottles for a start na busumbia no so you target and get no less than 2 for the whole month depending on their uhia for na nunti na say wo feel say wo store so wo adwumemu say ofrenya yeguso a ye promo no ye free delivery baby bia wo bia all over Ghana major pharmacies wo my Ghana ha ukọ na ukobisa C4C liver tonica ubenya biso ato na say open free delivery so a now fresh C4C liver specialist hospital ye line I was screen no ase a ofra baby bia wo bia no instead of say bia 600 Ghana cedi en quantity 6 million na wo de bo brebo no ho buy no ye say ye chemu 50% into the first 50 callers first 50 callers ofra ye mount 300 Ghana cedi 300 Ghana cedi so ye sign at the mount free delivery intend the baby bia wo bia no utia 300 cedi na ye deliver at the amount baby bia wo bia dear the liver tonic must be part of your daily life in robia wofa say wofa die wofa esitreyare dro wofa mojambruso dro hepatitis B any form of condition kai say will liver no any soldier will liver no any officer and I say will strong soldier will nipedue no mu say kutia sa inyare ahudo ina number ni ye 050 00 40 331 050 00 40 331 and I say 328 first 50 callers baby bia will be no ofra ye de C4C liver tonic no ebe bro with 300 Ghana cedi ubenya free delivery ye be assign a virtual consultant so at the amount obeboa kwanya obefa indro no enuane bia eni se wudi enuane bia se wudi ye be guide you throughout wapomudin ebetumi ACP na esidan ACP na esita na wetumi akoso ewo wapomudin mo nti nro we no sa free delivery ne 300 yate so 50% no happen with pharmacy shops there be happen with pharmacy shop me bacho Stephen thank you say bacho oko pharmacy shop pharmacy shop no so omo de be ma 50% but they won't deliver it to you on beton amount 300 cedi as a pharmacist ni bi ton 390 ye ni omo akasa say omo njai sa nti me bacho bomoden na say o face any challenge bia e pharmacy bia na say wunya no beyond 300 with the fresh C4C number no na yentumi mwa but o fresh C4C number no so ya ye be deliver amount in whichever baby bia wo bia obisu o ha opese odidwa kakra ebi obi wa say one carton bia shemu 12 se bia obi o ha ti say yenua bema bi owo obo ase takwa omato 3 cartons 3 cartons no sa no
yete so ema wo se na wo beton no the 300 cedi ya ye be direct nkrofo abron tu betumi asedwa wo mu betumi ebie shop na waba betu in quantities ye be ma wholesale price ye the wholesale price na ma na ma me papa branch baba na so wetumi ai de ben e de aye na ya nkasa kra so ye be direct nkrofo na oma ba beton no eye the package or promo price na eye 300 cedi nti bo modern friend 05000 40 331 and I said 328 050 00 40 331 and I said 328 offer so Amsterdam line so you bet to me at the amount now o my Europe so monsa akabi wo Amsterdam Holland asase so Dr. Michael Kujeche Martin C4C home liver specialist and I tell one can Mr. Friend now so you na ope business and so opportunity ni wa frɛ wo mo ye do won wase papa pa ye nkom ra ne ba e beto so